datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Riang hati kami semua, kedatangan Ibu dan Bapak, sama-sama bergembira pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Riang hati kami semua, kedatangan Ibu dan Bapak, sama-sama bergembira pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Riang hati kami semua, kedatangan Ibu dan Bapak, sama-sama bergembira pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Riang hati kami semua, kedatangan Ibu dan Bapak, sama-sama bergembira pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Riang hati kami semua, kedatangan Ibu dan Bapak, sama-sama bergembira pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami
Semua barisan, siap, gerak. Hormat pada tamu, gerak. Sugeng rawuh para tamu, para mriksa ingkang wonten mriki. Monggo sarengan suka gembira sedaya. Monggo sarengan suka wonten ing mriki. Sugeng rawuh. Siap, gerak. Hadap muka, gerak. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Catur mudra iki kumpulan taun 80 sama Masehi. Itulah satu sosiran hati catur mudra jenengi. Tegaluhur magagawati ojo pisan disenake. Catur mudra iki jenengi untuk berpertanake. Catur mudra iki kumpulan pemuda manut agama. Agama Islam dadi pedoman sakyatu Gustine. Nabi Muhammad Gusti Rasule, kitab Quran panutane umat Islam kewajibane derekan dadi berkahe. Catur mudra iki kumpulan taun 80 sama Masehi. 17 Agustus diresmekake catur mudra jenengi. Sing kasuwun magagawati ojo pisan disenake. Catur mudra iki
gerak. Samping kiri, balik kanan, gerak. Wajib kita buta Islamiku, putus nada beri auti ilmu, awet ganti eno, dia mengerti, jauh pangeran ya Allah dan kodusi. Wajib kita buta Islamiku, putus nada beri auti ilmu, awet ganti eno, dia mengerti, jauh pangeran ya Allah dan kodusi. Wajib kita buta Islamiku, putus nada beri auti ilmu, awet ganti eno, dia mengerti, jauh pangeran ya Allah dan kodusi. Wajib kita buta Islamiku, putus nada beri auti ilmu, awet ganti eno, dia mengerti, jauh pangeran ya Allah dan kodusi. Wajib kita buta Islamiku, putus nada beri auti ilmu, awet ganti eno, dia mengerti, jauh pangeran ya Allah dan kodusi. Wajib kita buta Islamiku, putus nada beri auti ilmu, awet ganti eno.